استوديو راديو ريباز اف ام گهدار و شوپینرن مهیجا دم باش لهذا مجمیر یک بدما قامش له هوليري از علي عمرم از گرک نوجنو چه از جوره پیشکش بکم لید دست بکیده فرمو گرنتری سنوچه لباجار قامش له دوريه رژیم ولاتیان رادوستین و بشوی کی نخوش لسر ناسنامه نوان دسکن و آستانگی اجی دردخن لألمانيا رخصنا لبورينا نافدولتي امنستي ايرو چالاكي كجبور واندي و گرتي سوري زندان رژیم اسد و پیدا لداردخه هيومن رايتس ووتش اشكرد کا کوچکدارن يپکه 224 زاروک د سالا بوريدا تولي لشکريا خو کرنا وزير درو روسيا رادگينا کو ولاتي ويل ادلب د كاريدور نمروفي بو هر کس بخوازه جه درکه و چيبکه دم باش لباجار قامشلو دوريه رژیم ولاتیان رادوستینن و بشوی کی نخوش لسر ناسنامه وان دسکنن و آستانگی اجی دردخن جدرکه تایبج باجار قامشلو ایروجاوای کردستان جری بازره اشکره کر کو دوريه رژیم اسد لسر هر دور بندن تا خاطی و گرکا زوره انگو دوارا زوره ولاتیان رادوستینن بشوی کی نخوش لسر ناسنامه وان دسکن و پرسن به سروبر جخلکی دکن و آستانگی اجی دردخن هر دم و دمکه هزن رژیم چکدارن خوال باجر بلاف دکن و ریبندان لجه کو دخوازن ددینن و جوانانش بو لشکریا خویا نچار لشکریا یدک دگرن لألمانيا رخصنا لبنيان نادولتي امنستي بريارة چالاكية كيش بورافاندي و گرتين سوري دزندان رژیم اسد و پیدا ایرول دار بخه تیدا دیوینه همی گرتیان د پیشنگه ده لناوا باجر ورن پیشکش کرن داکو باندور رایا گشتی ناف دولتی و رخصنن ماف مروان بکو هیوی لسر هنا کو ببا فشارک ناف دولتی بو سر بسبردانا همی گرتیان لباجار هاکن ألمانيا رخصنا لبورينا ناف دولتي امنستي چالاكيه كيش بورافاندي و گرتين سوريد زندان رژیم اسد و پیدا لداردخه تیدا وینین همی گرتیان دنا واندا وینین هر دو سرکردن پارتیا دموکراتا کردستان سوریا بهزاد دورسان عبدالرحمن آپو همی کادرو سرکردو علیگرین انجمن اجتماعیا کرد لسوریه ین گرتیو انچافکری لپیشنگه گیده بریاره به پاسا رخصنا لبورينا ناف دولتي و هاتمن دارقاندن ولناوا باجر بجداریا که جماوری جوالاتین آلمان برپرس مافدار و چالک وانن درخصنن مافی مروان ده کار دکن هر وها بجداریا ولاتین سوریه ین نشتجی آلمانیا اوینا تینه پیشکش کرن. شپال ابراهیم چالکوان کرد و اندامی اوفیسا سوریه رخصنا لبورينا ناف دولتی امنستی کوب خواه نشتجی آلمانیا ده چارچوه بجداری دبول تنا رادیو ریباز ده. روژا 13 مهی راگهاند گوری خصنالی بورينا ناف دولتی امنستی دیل چالاکیه کش بورافاندی و گرتین سوری زندان رژیم اسد و پیدا لجاده آلبر فیلدر یا القادا باجاری حاکن آلمانیای د 15 مهی ده روژا شمیه آنگو ایرو جدم جمیر نه صبح تا 6 ایواری لداربخه همی کسین خودی گرتی و رواندی و خوندی وی چالاکیه کرن ابراهیم دا خواز همی مالبات و خودانی رواندی و گرتیان کرد کو بجداریت وی چالاکیه ده بکن دا کوش کسایتن آلمانی ین کو گو پیدانی به وی چالاکی دکن روشا گرتن انگو رواندنا خودین خو وگهزن و بلگبکن هروها ابراهیم بانگ لمدیا کاران کرن کو برولا خو رابن و وی چالاکی وگهزن و بلان بکن چالاکوان کرد یه چالاک دواره مافی مرو و گرتیان دا شپال ابراهیم سربار کرد و گوت کو دوی چالاکی دا ونین همی گرتین زندان رژیم دا و آلین شر لسوریه و هنو ولاتین دنین کو مافی مروان بن پیدکن دی پیشکش بکن و دی پاسار خصنا لبورينا ناف دولتی امنستی بویه که ورب کر آنین. لگولی کو ابراهیم تکس کر کو گرنگیا وی چالاکی هیا و دی خودی باندور با لسر ولاتین آلمان و ین اوروپای کو اوجی دکارن فشارکی لسر حکومتین خواه بکن دا کو دا خوازا سر بسبردانا همی گرتیان بکن. بالنسبة ملاتي ألماني وملاتي أوروبي بتايبات دماغو وان صورتات بينين وان يعني شالكيات بينين مناقشات كن بخلكيرة خبرن گفتگویت کن قالوا أرشيا شما هاتي قتن جبال نقولوا جي في جاري ما هول براسي مقالك دا إنه أم قاربا أم السر قرتي كرد إيجو براسي جيب أم كامل الوقت بيجي صورتي وان أم تبينين دبان شالكي مزندا مجي هول دا إنه في جاري قرتي كرد لكوجان جهيبن وري السروانا مناقشه ببي وهروا هاجي طبعا خديه وان جي ورن وب اسبغور قال لك يعني او ميديان الماني جي حاضر ببن و او بكي ارمن جاوي براتي ساز بجم دخوازن ضغطك جملتي وان السر حكومات وان شي ببن جبر حكومات وان
حتى درجه يعني جريداينا بهتر بقرارنا دولتي ليجو ملت دماغو ملت يعني عازبونا خد يا خويا كرن دماغو ملت اوروبي دركفن بيشندانا براستيجي او ناماوان بشكل كي هجاد هي لو كجو ايرو ام بنابرن فيدري وام وما شابك ايرو بكي ما يروبك مليون قرتيها يعني ايه هاتنا كشتر وهي هنا قرتي طبعا الجم ريجيم وهروها الجم فان اليه ديتر ايرو ربك مليون يعني بهور بكا سري كسكي جو بينش حب يعني جمال باطاوي اب تشوچك بن فد مليون انسان مجون مجارا قرتيها دزندان لجماعة سوريا و پیدیده زید درجه 300,000 گرتی رواندی و بنچافکری هنه بریانها امنستی داخواز روسیا کربو کو برولکه اکتیو دوی درباره درابه لی او داخواز حاتا پاشگو خستن و او یک جالی شپال وجی حاتا پشتراس کرن. جمیل سوریه سباتن دارخستن لنافچه جزیره روجاوای کردستان جی آمادهیه که برفرهش بو وان هلبجارتنان حاتیه کرن. ایلی میروز سروک کمیتا دادوری اشاخ حسکش بو هلبجارتن ریوبرین خوجهی راگهاند گل سرانسری پارێزگا حەسەکێ 2515 بربژێر هەنە هەروەها 707 ناڤەند ji بۆ دەنگدانê hatine amadekirin. Ew navend jî li bajarê Qamişlo û Hesekê Rojavayê Kurdistanê ne. Rejimê navê komîteyên xwe yên hilbijartinan belav kirine ku tê de navê endamên şaredariyan ji ên dîwar ta Hesekê hatine tomarkirin. Rêxistina Human Rights Watch eşkere kir ku çekdarên YPG yên bi ser pêdê ve 224 zarok di sala 2017 de tevlî leşkeriya xwe ya neçarkirine. Rêxistina Human Rights Watch eşkere kir ku çekdarên YPG yên bi ser pêdê ve 224 zarok di sala 2017 de tevlî leşkeriya xwe kirine. Di raporteke xwe de ku di 12 meha nihan 2018 de belav kiriye. Human Rights Watch ragihand ku wê di tebaxa borî de birina zarokan ji aliyê çekdarên YPG ve ji sê kampan li Bakurê Rojhilatê Sûriyê belge kiriye. Di nav wan de 6 kes jî hebûn û malbatê wan ji bo Human Rights metirsiya xwe eya mezin li ser zarokên xwe nîşan dane û rêjeyeke kêm ji wan dikarin peywendiyê bi zarokên xwe re bikin. Dayika keçikeke 17 salî ku ji aliyê çekdarê YPG ve hatiye revandin ji bo Human Rights gotiye ew bi tenê dixwazin nas bikin keça wan saxa yan miriye. Di raporta Human Rights de hatiye ku raporteke emîndarê giştî yên netewêniye girtî leşkerkirina 224 zaroka li ser destê çekdarên YPG di 2017 de belge kiriye. Li gor wê raportê ku sala 2017 pênc caran ji sala 2016 zarok bêhtir ji aliyê çekdarên YPG ve ji bo leşkeriyê hatine birin û dibêje eger YPG bi rastî behsa rawestandina leşkerkirina zarokan dike divê wan hemû zarokan ji leşkeriyê derxîne û wan tevlî malbatê wan bike yan jî ji bo tezhilatên sivîl ji bo parîstina wan werine veguhestin. Li Kurdistana Sûriyê ji destpêka şoreşa Sûriyê taniha PYD û çekdarên xwe bi sedan ji zarokên Kurd yên keç û kir revandine û dûrî xwendina wan kirine. Hejmareke mezin ji wan di şerê PYD de li navçeyên derveyî Kurdistana Sûriyê şehîd bûne û taniha jî gelek malbat û zanyariyan li ser zarokên xwe yên ji aliyê PYD ve hatine revandin nizanin û ne jî dikarin wan bibînin. Wezîrê Derveyê Rûsyê ragihand ku welatê wî li Idlibê dê korîdorên mirovî bo her kesê bixwaze jê derkeve çêbike. Wezîrê Derveyê Rûsyê Sergî Lavrov di gotarekê de li civîneka Rûsî Almanî li Berlînê de dohgot ku ji bo berjewendiyên sivîlan li Idlibê û da ku ziyan negihin wan Rûsya dê korîdorên mirovî çêbike û bo her kesê ku bixwaze jê derkeve. Lavrov herwiha serbar kir ku Rûsya pirsgirêka sivîlan daniya ber çavê xwe li vê pirsgirêkê bi zanabûn kar dike. Li weran ha dest bi amadekirina korîdorên mirovî dike da ku ziyan negihê wan sivîlan. Berdevkê Serokkomarê Tirkiyê Ibrahim Kalin ragihand ku çareseriya siyasî ji bo Idlibê guncawa ne ku çareya leşkerî. Ibrahim Kalin piştî civîna li gel çend rayedarên Almanî, Fransî û Rûsî li Stenbolê bersiv da pirsên rojnamavanan û got ku çareya hevbeş a piraniya aliyan ji bo Idlibê û herêmê çareseriya siyasî ye. Kalin amaje bi pêleka nû ya koçberan kir bi awayekî nerasta rast welatên Ewropayê jî ji pêla koçberiyê agahdar kir û got eger ew
اپراسیون بسر ادلیب دا بکرن دی انجامن و نتنه سر ترکیه بن سرباری کو ترکیا چاوریا پارستنا روشا نها یا ادلیب دکه گودار و شوپینرین میهجا بری امنوچین خواه بداوی بینن دوباره می سرنوچیان بینه بیراوه لباجار قامشلو روجاوای کردستان دوریه رژیم ولاتیان رادوستینن به شێوەیەکی نەخۆش لەسەر ناسنامەیان وان دەسەکردن و ئاستانگیاژی دەردەخەن. لە ئەڵمانیایە ڕێخستنا لێبوورینە ناودەوڵەتی ئەمنستی ئیرۆ چالاکیەکێش بۆ ڕەواندی و گرتیین سووری زندانên رێژیما ئەسەد و پێدێدا لە داردەخە. Human Rights Watch ئەشکەرت کە کۆچەکدارên یەپەکێ 224 zarok di sala borî de tevlî leşkeriya xwe kirine. Nûçeyên me îro bidawî hatin her şad û bextewar bin.